Jo. Da, buraz. Danas radimo... Sam da mi se ovo prestane dimit malo u oči. Ok, tehno, trač, držač. Da, danas radimo video ovak. Radit ćemo zvučnik. Svoj. Polusvoj. Uglavnom, imamo ovu Cool Fora Extra torbicu. Tommy Hilfiger Loud. Ja ne znam otkud mi to, uglavnom imao u sebi ugrađen zvučnik. Super torbica za po gradu hodati, inače baš dobro stoji. Uglavnom, ima u sebi zvučnik i ima nekakav spremnik, to jest pretinac u kojem je zvučnik, ali ima samo kabel, znači funkcionira kao slušalice, osim ako nemaš nekako pojačalo za njega. Ja bi se dao kladiti da uz ovu torbicu išlo nekako pojačalo, ja nemam pojma, ali iskoristit ćemo ovo pojačalo koje je malo 2x3 W pojačalo, samo kad ćemo spojiti oba kanala na jedan, tako da dobijemo mono zvuk, zato što je jedan zvučnik, ali da, funkcionirat će bez problema. Uglavnom, na pojačalu imamo dva kanala, lijevi i desni kanal, ulaze, znači uzemljenje lijevi i desni i napaja se preko 5 V sad. Sekunda. Sa baterijom ne znam hoću staviti na USB, tako da onda, jer mislim, dobro bi došlo, zato jer unutra ima spremnik, možeš unutra staviti prenosni punjač i spojiti ga na prenosni punjač i lako izvadiš, lako puniš, tako da vjerojatno će biti samo na običan USB. Lako se to kasnije promijeni, uzmemo iz prošlog videa negdje, evo ga, ovo je prenosni punjač, vjerojatno ćemo iskoristiti taj. Uzmemo ovu pločicu ili samo pločicu za puniti litijionske baterije i stavimo unutra tako da je sve kompaktno, ali za sad, za početak, ajmo samo ovako pa ćemo kasnije to ovako proraditi. Uglavnom da, ajmo početi. Mogu biti. Ok, pošto je tronožac odlučio biti u poluradnom stanju, znači malo da, malo ne, morat ćemo ovako. Znači šta će nam trebati? Trebat će nam torbica zvučnik, jel, logično. Trebat će nam pojačalo, koje je, ajmo se probati fokusirati na to pojačalo, koga ja uspijem primiti. Znači malo pojačalo, to pojačalo ćemo koristiti, neće se fokusirati, dobro. To pojačalo ćemo koristiti za ovaj zvučnik i trebat će nam USB kabel, logično, preko kojeg, znaju svi kako zove USB kabel, preko tog ćemo napajati torbicu, to jest pojačalo, da bi taj zvučnik valjda mogao svirati. E da, pošto je tronožac malo oće neće, jel? Ovak će malo po malo biti snimke, uglavnom kaj će nam još trebati od alata. Trebat će nam lemilica, trebat će nam... Sad kad bi ja to mogu naći, to je bilo super, ekstra cool super, a naša sekunda. Trebat će nam klješta za skidanje izolacije, trebat će nam boca vode, upaljač, cigareta je tu i šta bi nam još moglo trebati? Uglavnom ako će još nešto trebati, vjerojatno će nam trebati neki mali šaraf cigara, ali to čisto sumnjam. I da, vidit ćemo šta nam još treba. Ajmo početi. Ok, ajmo prvo naći kabel koji je tu negdje unutra. Evo ga, znači mali kabel, sam da se pravno to fokusirati. Ok, mali kabel, jel. Trebamo ga prvo maknuti izolaciju s njega, to ćemo uz pomoć ovih klješta, ako ja to uspijem naciljati, uz pomoć kamere. Ok, klješta, bam, izolacija je dolje, možemo vidjeti. E sad, imamo 3 žice, ako se ne varam. Imamo, da, 3 žice. Crvena je lijevi kanal, plava je desni kanal i ova bakrena je uzemljenje. To ćemo na pojačalu, kao što vidimo, to ide tu. Lijevi, desni kanal i uzemljenje u sredini. Dobro, izolacija skinuta. Tu izolaciju najlakše za skinut je, pošto je tanka, upaljačem. I pošto je to gore samo lak. Tako da uzet ćemo upaljač i samo preći preko toga, spaliti izolaciju dolje da bi mogli zalemiti gore na pojačalo. Ok, uhvatimo se teme pojačala. Uzet ćemo lemilicu koja je nadam se puna, bit će tu negdje gore video, vjerojatno tu u ovom čošku, za ovu lemilicu. Lemilica je super, znači koristim ju od kad ju imam. Field lemilica, znači puni se, ima punju bateriju u sebi, ima 2 ledice naprijed i drži se tipka dok se lemi.
Uglavnom da, više manje to je to. Morat ćemo skinuti ove tu velike žice. Ove tu velike žice ćemo morat skinuti. Da bi mogli zalemiti ove od zvučnika. Sam ja krivo to napravio? Da. Znači ove tu žice na zvučniku u pozadini, te žice će ići na izlaz. Jer je tu zvučnik, jel tako? A na ulaz će ići ovaj tu 3,5 mm koji je već gore. To znači da njega trebam samo malo zeleniti gore. Znači tu nam ide ovaj 3,5 mm koji je već obješen. Tako da to ćemo samo jednostavno gore zeleniti. Znači doslovno plava žica na desni kanal, crvena žica na lijevi kanal i bakrena na sredinu na uzemljenje. Sad dajmo to napraviti. Ok, znači 3,5 mm zalemljen, da mi to malo osvijetliti. Znači imamo plavu na desnom kanalu, uzemljenje i crvenu na lijevom kanalu. A sad idemo dalje na USB. Ok, USB, uzet ćemo neki stari USB koji nam ne treba, ili koji je pokvaren ili nešto. Uglavnom bitno da su tu žice čitave na ovom kraju. Uzet ćemo klješta, da by the way ovo možete s običnim nožem, s običnim škarama raditi. S klještima je puno lakše, jel? Uzet ćemo si nekakvu dužinu tog USB-a koja nam je dobra, znači... Ajmo uzeti tak negdje i tu ćemo odrezati taj USB port. Uzet ćemo ovaj dio na kojem je USB port, naravno sve koji prije skinuti izolaciju. USB ponekad u sebi zna imati ovu aluminijsku zaštitu, ovu aluminijsku foliju, jel? Maknemo, to nam ne treba i sad u USB-u imamo 4 žice, imamo crvenu, crnu, bijelu i zelenu. Bijela i zelena nam ne treba, tako da bijelu i zelenu možemo odrezati, to ćemo napraviti, ili ih samo maknuti u stranu. Trebaju nam crna i crvena. Sad kad smo dobili tu crnu i crvenu, skinut ćemo izolaciju sa crne i crvene i zalemiti na pločicu gdje odgovara, znači di treba. Crna je naravno minus, crvena je plus i to lemimo na pojačalo. Kao što se vidi, meni se ruke jako tresu, ali evo ga, znači zalemljen je USB na plus i minus. Sad prolazimo na zvučnike. Za zvučnike, za ova dva kanala, najpametnije je prvo gore staviti neke žice, znači ne lemiti direktno na njih, nego žice i onda sad ćemo te dvije žice, spojit ćemo oba lijeva kanala i oba desna kanala i onda to ide na zvučnik. Ok, sad kad je sve spojeno, odlučio sam koristiti samo jedan kanal, jer ovo pojačalo je 2x3 W, znači kad spojimo dobimo 6 W, a zvučnik je samo pola W kojeg sam izvukao van by the way. Pola W, tako ga spojio sam samo na jedan kanal, 3,5 mm imamo uštekanu u mobitelu, USB imamo uštekanu u powerbank kojeg ćemo upaliti, palit ćemo powerbank, pali se zvučnik i pustimo muziku, provjera sve prije sastavljanja jel radi. Tih zvučnik jest, ali radi. Nije baš neki bas. Dobro, sad idemo to sve sastaviti, polemiti do kraja, pobacati u torbicu i vidjeti gotovi proizvod. Ok, znači sad kad je sve spremljeno, uljepšeno, sve nazad u torbici. U torbicu, znači kad se spoji na mobitel, može se mobitel staviti u torbicu i powerbank, uzmemo manji pa ga isto stavimo u torbicu, nosimo okolo naokolo. Zvuk nije baš nešto dobar, mislim šta očekujemo od ovolike torbice, od ovolikog zvučnika od pola vata, ali lako se može staviti na Bluetooth, znači umjesto ovog 3,5 mm, znači tamo gdje smo spajali 3,5 mm, samo uzmemo Bluetooth modul i izlaz sa Bluetooth modula, znači lijevi, desni kanal i uzemljenje spojimo umjesto 3,5 mm. Napajanje isto smo mogli unutra staviti bateriju, kao što sam rekao, umjesto USB-a uzmemo punjač za litijionske baterije, stavimo ga unutra, spojimo na litijonsku bateriju i znači samo izlaz sa punjača, to jest izlaz sa baterije, stavimo na zvučnik i port za punjenje stavimo ili unutra ili negdje sa strane, tak nebitno. Uglavnom da, ajmo isprobati zvučnik koji smo sami napravili. Sad, nije, znači ne treba sad biti baš ovakav zvučnik. Za bilo koji zvučnik funkcionira. Ovo malo pojačalo, bit će link dolje u descriptionu za to pojačalo. To pojačalo dođe onako 80 centi po komadu i ima izlaze 2x3 W, znači dva zvučnika od 3 W se mogu spojiti na njega za znači, lijevi desni kanal. Može biti mono, može biti stereo, tak svejedno. Ajmo isprobati, znači upalimo na prenosni punjač, to jest upalimo prenosni punjač, upalimo zvučnik, upalimo mobitel, pustimo muziku i... Pojačava se preko mobitela i smanjuje. Kao što rekao, nije neka glasnoća, ali
Jel, znači za prijenosni zvučnik za ovak brzo napraviti, brzinski ako imate nekakav raštilj ili tak neš, jako jednostavno. A sad idemo se pozdraviti s ovim videom i sve završiti za kraj. Ok, znači brz video, jednostavno za napraviti, brzo za napraviti. Ako znamo šta radimo i ako nije prvi put da lemimo nešto, u 20 minuta, pol sata maksimalno se ovo može napraviti. Znači, jako brzo i jako jednostavno za napraviti svoj prenosni zvučnik, poluprijenosan, jer opet ima kablove i opet ima napajanja i baterije, ali uglavnom, znači poluprijenosni zvučnik, ja bih ga čak nazvao i prenosni zvučnik koji možemo ponijeti sa sobom gdje god idemo. Sve ovisi do jačine zvučnika, do kvalitete zvučnika, kakav će biti, kak će zvučat. Znači, bit će u descriptionu dolje par linkova za zvučnike, par linkova za ova pojačala, par linkova za... Uglavnom, znači bit će linkovi za zvučnike, pojačalo, punjač baterija za baterije i uglavnom možemo napraviti svoj zvučnik za ispod 50 kuna. Znači, za ispod 50 kuna možemo svoj zvučnik napraviti, što je po meni jako dobro. Uglavnom, šta sam još htio reći? Da, nije nas dosta dugo bilo. Video ćemo staviti kad možemo, kad stignemo. Sad će biti par giveawaya. Jedan će napraviti Dario, jedan ću napraviti ja, nadam se. Nadamo se. Da, za vas koji ne znate, imamo Instagram, imamo... Tu će biti Instagram, valjda. Imamo Patreon. Tu će biti Patreon. Pratite nas na Instagramu, tam možete saznati kad izbacimo nove videe, jer čim izbacimo video ide story na Instagramu. Tam imamo slike, možete nam se direktno javiti preko Instagrama, pričati s nama, davati nam ideje za videe. Ili ne znam, pljuvat nas, to više ljudi radi. Patreon znate šta je, znači možete nam pomoći raditi videe da su videi bolji, kvalitetni i više manje to. Na YouTube-u da znate, znači subscribe-ajte se na nas na YouTube-u, da bi znali kad izbacimo novi video imate pokraj subscribe-a onu zvonce, onu ikonicu, stisnite to zvonce, notify me i znači svaki put kad Tehnitrač izbaci video doći će vam na mail ili će vam doći na mobitel notification od YouTube-a da je Tehnitrač izbacio video, koliko to zanima nikog. Koji hoće mogu to, pratite nas na Instagramu, bit će i tamo par giveawaya, već smo imali jedan ili jedan giveaway na Instagramu smo imali, tako da pratite nas tamo, like, share, subscribe, to već znate. Da, lajkajte nam videe, pomaže nam, pomaže i nama i kanalu, subscribe-ajte se da biste znali kad izbacimo video, komentirajte, dajte nam ideje, pljujte nas u komentarima, bilo šta, zato postoje komentari da nam se možete javiti ili preko Instagrama, da možemo pričati s vama, komunicirati, da znamo kako praviti videe i da znamo šta vas zanima. Uglavnom da, hvala na gledanju, vidimo sljedeći puta.